Ningizimu Afrika kuphina kuphila kufinyelela khona eThisijula TV imbukelo make sikubingelele siphinde sikwamukele. Masuke sikhuluma ngomuntu othi uzocela uzela emgidini wamadoda amakhulu uzela emadodeni amakhulu osikhaxa amabhandi uzocela kuke kube njena ke madoda yeke kube kanjena ke mawufuna ukuzocela mawukuthi ukhona la ukhona uthi izinto azihlangane uthi imali ayingeni njengamanje sithi sondela uphathe nawe into kanje uphathe nje into kanje uzothatha izinto zakho uze kocela emadodeni amakhulu akushintsha impilo uzecela emadodeni amakhulu akunike lento oyifunayo sondela uzothatha isikhoma sakho sika 25 mawufuna sona uzosithathela la uzosithatha la bese kwenzeka izinto akungeni ke nombana ke indawo ongena izingane le akuyona indawo ongena abantu abasazama le indawo ongena abantu asebazi ukuthi bafunani sithi sondela ke ungeni la sikunike izinto yakho uphume uhambe uyophila uphume na uhambe uyobalwa namadoda endawo sithi kuwena ke mbukeli wami obusacabanga nobusangabaza isikhathi songabaza siphelile manje sondela thatha into zakho nombolo 0783170554 siphatha ugologo masiza la lamadoda aphuza ugologo aphuzi i-esto aphuzi i-oros phuza ugologo la sondelani ke madoda asingahlula abantu base-Afrika abafike la eSouth Africa bazoceba bacebe bese beqasha thina sibe basebenzele endaweni yethu isikhathi sethu sicebe lesi siyabonga.